lle god oedd hwnna. Nawr te. Mae yna rhywbeth di digwydd oddi ar y bel. Oes, efo Horan ydi o. Yr honiadau ydi bod Horan di defnyddio i Ben Elin. Hwna dio, a sbiwch lle mae'r dyfarnwr. Mae'n edrych yn syth at y digwyddiad. Diolch di gweld ti'n acti. Aaron Edwards, hybryd. Mae'n gleisiau dad Malen! Mae'r dyfarnwr cynorthwyol wedi codi liman cyn i'r bel daro cefn yr hwyd, ond am bel i mewn gan Redmond dwi'n meddwl oedd o. Eto, mi dyla Mullen wedi tynnu allan fwy, wedyn mynd i mewn a penio i mewn. Na'r bel gan Ebi na chi bas! Am arbediad da, am arbediad dewr, ond dyn Ebi, pan ti'n cael gwasanaeth fel ne, mae rhaid ti sgorio. Brobl. Ond mae Brobl i gyd yn ardderchog i gyro Wolf fanna. A mae'n tynnu'r bel yn ôl ac yn y diwedd. Yn y diwedd mae Ebi yn gwneud yr hyn mae Ebi fod i wneud. Mae o'n cael ei gol. Ac mae'r rhaid chi ddeud, mae'r Seintiau'n cael ei heiddiant. A maen o'r blaen o gol i ddim. Wel, amrediad gan Brobl lawr ochr chwith ma. A wedi mewn i cwrs Cosby, ugon amser yn ei godi men. Mae'n gweld rhediad Ebi yn dod o'r smotin i ddeu gwir. Hawdd yn y diwedd, ond symudiad campus. Insel, rwan te. Insel, fasa fo'n gallu cael coch am honna. Fasa fo'n gallu cael coch am honna, falle i Melin fydd hi. Ond dyna ydy'r gwendid efo hwn. Da chi byth yn gwybod ydy hwn yn mynd i aros ar y cae. Na chi bas. Lle sy'n gan Routledge nawr te. Mae hwnna'n cyffwrdd y law. A dyma gyfle i'r Seintiau roi diwedd ar y gêm. A mae Holmes yn protestio. Newid i feddwl. A mae wedi derbyn gair y gyngor gan y dyfarnwr cynorthwyol. A wyddoch chi be, mae wedi newid i feddwl. A mae'r dyfarnwr yn gorfod esbonio pawb peidiwch beio fi. Yn negesydd dwi. Dwi wedi cael neges gan y dyfarnwr cynorthwyol. Mae Insel yn mynd. Mae Insel tu ôl yr amddiffyn. Arbediad gwych. Di Insel methu rheoli hi. Ac yn y diwedd mae mewn gan Wild. A mae cyn arwr y Seintiau Newydd wedi rhoi halen ar y brew. A dyma chi funudau dramatig. A fydd ni'n cofio'r munudau yma dele diwedd y tymor. Fe ddyle o bosib wedi bod yn 2-0. A nawr, mae'n 1-1. Scott, I imagine that's got to be a hard result to take in the end. What are your thoughts on that one? Yeah, it was all a bit strange. It was looking like we were going to get a penalty to hopefully go 2-0, and then all of a sudden it's changed, you know. Just staying our luck with penalties, only that could happen to us. More than one decision perhaps that didn't go your way tonight, was there? Yeah, a couple. I mean, Jamie Mullen's only been fouled about 40 times, so, you know, I think that counts for a booking. Look, it's tough at times, you know, they're matching us up and they're trying to close us down and make it difficult for us, but you know, there's only one team wanting to win that game. That was us. They've had a chance there. The H has saved, and then we haven't quite reacted. But the only real test on target that they've had. I thought we dominated the game and looked very good in spells. We've really underperformed. We've analysed it in there. We know we've got to be better. But when we feel we're that poor and we can get a draw against TNS and be top of the league, you know, we're doing something right. And with the group we've got, you know, the most honest group you're going to get. They're fantastic. Although we didn't play well, the effort, the work rate, second to none as always. And, you know, it's at the end of the day, it's a great point, but we know there's a lot more to come from this group. Oedd o'n cystadleuol neu byn nhw, oedd o'n gêm anodd, ond ti'n ni mewn nath ni heiddi ennill heno, ond oedd e ddim i fod a, ti'n modd, na'n ni cymryd y pwynt a symud ymlaen. Ie, pa mor bwysig ydy cymryd y pwynt yna yn y diwedd hynna? Ie, mae'n lle anodd i dod, ti'n modd, mae'n efo record da yma, so i cymryd pwynt, ti'n modd, neu ti cymryd o, ond ti'n modd, ti'n siomedig ti heb di cymryd y 3 yn y diwedd.